Projekat unapređenje kapaciteta delovanja civilnog sektora i kvaliteta zaštite flore i faune Odorovačkog kraškog polja u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. Nosilac projekta Radio klub Dimitrovgrad. Opšti cilj projekta – unapređenje kvaliteta zaštite flore i faune Odorovačkog kraškog polja. Posebni ciljevi: uspostavljanje zajedničkog sistema videonadzora i radio veze za blagovremeno i adekvatno delovanje civilnog sektora, radio kluba i lovačkog udruženja u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. Unapređenje udruženog delovanja predstavnika civilnog sektora, radio kluba i lovačkog udruženja na zaštiti životne sredine u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. Aktivnosti: nabavka tehničke opreme za videonadzor i radio veze. Organizacija jednodnevne teorijske radionice na temu korišćenja tehničke opreme i zajedničkog delovanja u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija. Organizacija jednodnevne praktične terenske radionice, vežbe delovanja u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija i instalacija sistema za zajedničko delovanje i provera tehničke opreme na terenu. Projekat finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije. Podršku u realizaciji projekta pružili Lovačko udruženje Vidlić, opština Dimitrovgrad i Radio televizija Caribrod.